singilabanye asithi sodwana elihlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo singilabanye labanyakatisa nako usiyebe kunene asivule nemehlo nako singelela ngemandi endlini asiphakameni sibuyise ludzaka sivale lapho ufuta khona. Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo kasimelani mlaleli ngithatha lithuba lokubikelela ngomukelo kulehlelo lwethu impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sina umfundisi babe Dr. JV Mazibuko uqhamba lapha embabana Alliance njalo nalishonile langelisondvo siyahlangana kulolo lihlelo lasibuka khona usi injani impilo emakhaya ngabe kusakhiwa kona nakhona lokunakele sikulungisa kanjani siyavunulisana nawe mlaleli uba nalo lithuba lokuthi uyilobole lesiteka sibuya kuyo indzaba lapho besibuka khona indzaba yeLive sibuka indzaba yeBuve sigcine evikile liphelile sinaye baba Stanley wakadlamini lobuya lapha ke kuyo ke kulolu bandla leli Basope indzaba temakhono temasiko kuleli lamswati nangumwela sasokhona ngicela kumnika lithuba lokuthi akubilele laleli asho ukuthi lamhla njengoba ke ngiyakholwa ukuthi sabe kumuno lapha emaswati atawuqhubeka abhunge lapha abhunga khona ngoba siyeveta nje sihloko ukuthi simane sivunulisana kuhlelo welasi lishonile simelane umuntu akavusele wena aphindze avusele umlaleli ekhaya simemukele ehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sengiso lesikhathi esolosihlela yapha umlangeni hayi kumnanzi uyabona silo ifilosofa le wangithi bavele bambeke esangweni yeah nawe uhlete esangweni ke simelane nawe uyaqilika yeah ngokuthi atingafohle kunjalo difohle ukhona etiwahle welusi baya tuseka ke bandla banjalo lasinakabekiwe angabe siphundi yeah ngoma isipondi siyahlupha man wasinyathela kabi indeka sambe nelugalo la cabo management sithi simelane nakwendekile wathola lithuba lekhushulwa kanza awukalungiseleli uyehluleka kuhlala esitulweni uhlala ekwebantu yeah lokungafuneki lokungakabhekeki angithi naloko ukuthi udawenda umsebenzi simelane asikali ngalokuthi sowubekwe lapha esitulweni sibuka indlela lokhuphuke ngayo yeah ngoba le ndlela lokhuphuke ngayo icishe isinikete awusola imbangela simelane siyabonga sengidobuyisa sivalo amen kule sigajana lebe sisingitha kulamalanga njoba sowubalile nje besisi ke sitawuvala nalomunye kwaseke kuba khona kuvela athi mbuhlela ekugcineni cha kuvala kwami lo mnyango mnguni kule nzashana bese iteka lena yeBuve nekubaluleka kwabo sikhunduludile kunemibuto lokusoluthu uyibuta wena uthi kabe imfundo ifake isandla lesingakanani inkolo ifake isandla lesingakanani letinto letimbili tisifakile isandla sehlukanise ke mnguni kunenkolo nekukholo ngolelo ngoba Jesu uthe encwadini ya Luka sahluko 18 ekube nakhuluma nganayo indodza ngathi nangumfati lebeka nenkinga lenkinga ke ingaqadululwa ngummeli wamphikilisha
angafuni futhi anganamsebenzi namuntu anganenzaba angamhloniphi naNkulunkulu wagcine wathi hey noma ngamesabi uNkulunkulu kodwa ngasuphe kunginakashela usaphe kunginakashela ngcono kumsitha awukhwesha ususa lenkinga la kuye ufika ke Jesu evesini lika 80 sigajana nje sekugcina sithi kabe indodzana yemuntu nayibuya itakukhanza kukhona yini kukholwa hayi ingolo yes ingolo ke isifakile sandla ngendlela le laba labalethe livangeli lokukholwa la batiphathe ngayo benda ngayo tinto sesike sabekisa nathi ibillion letincane lesedlule kudo kepha ke ngivala umnyango simelane nawe mlaleli ngekugcizelela lokuthi kube kuyendeka ngoba nakusikhuluma emoyeni ngabe ngithi nyanza leyo maswati siyakubona yini naku loku singenele sisive ebuveni bethu siseveni lemaswati ngaphandle nangabe simelane awunenzaba nelikusasa ngoba lento lesikhuluma la dinto letiphethe likusasa leBuve eveni ibalekile lento lena ngoni ngoba iletha lokho ukuthi nawutawuthi nje uluswati sibukhanza loBuve sishiyelwe bokhokho sishiyelwe bobabe sekunathi namuhla kabe sinebantwana nathi kabe sitabashiyela ini ngoba le identity lokuthi kwatiwe ukuthi sisive ngoba ngikhulumele lento ngase ngithi njengemfundisi lo munye ngathi ngoba kulesi sikhathi kuya ngabantu sibakuva njani hawu nangumfundisi asasibuyisele emasikweni asibuyisela emadlotini nako konke iBhayibheli sikhuluma silifunza silikhanza likhuluma ngeBuve neTive emaveni abo naNkulunkulu ukhuluma ngaIsrael njengesive sakhe edlule eNkulunkulu bese ukhuluma ngesive lesinye manje lesisive emkhathini weTive temhlaba laba lathi baluhlanga lolukhethiwe babu priest bobukhosi basive lesingcwele leso ke sesive etiveni nabo yize basive kuletive ngikobona baneBuve lobili baneBuve bala phinze babe neBuve bamshiya loya abesuthi kulaba labasive emkhathini weTive nine nengiswayi wemhlaba nikukhanya kwelive mhlaba wonke buke nini nangabe mazibuko akulesive lesi nakhona lokuphambene ulimata labanye bantfu wena kunene sithi ke ngoba silamhlabeni kunaletive talamhlabeni leleti sinikete ukuthi sibe nebaholi sibe nemakhosi lamanye mave aholwa bumengameli lamanye mave aholwa bondunankulu iAfrika nawuthi uphakamise emehlo ukhanza inalo lobuholi bemdzabo nebuholi beqhamuka tonke letinto lo bese kufike kuyasihlupha ke emnguni size sikhulume ngalendzaba yeBuve besive ukuthi sesibona lokhu kweqhamuka sekugabdzela lokhu kwenzabuko kanzi angibekise nje kufana noma ngabe
sengihishene neliswati ngoba libheme lishawulo balwa tishawulo labadzala boyathi ukuthi nase timdwebile abheme lishawulo uyawuthela emanti uyawuthulela nangabe umuntu wangale asabheme lishawulo setimdwebile ngidamenda njani ngoba ngathi ngingenta le ngathi ukuthi emaswati akwenda ngivele ngithole liqala awubulelo ufela umuntu ngesiphosisi ngilapho ke mnguni bese letinto lengitithinzako ke setihamba tiba nemthelela simelana ekutheneni nase kuthiwa kuvuke tinkinga siticatulula njani ngoba asinawuticatulula ngale mhambo yalabanye bantu ngoba asiyati nase sesithethe leyo mhambo ke bantu labanye sesiyembatha sitawuticatulula angibekise nje nyalo sinembethu mehlwano nyalo simelana sikhala lumayimayi nganaku ukufa kwebantu umuntu abulala umfati abulale bantwana ekugcineni atibulale yena ubaba uyayibuka lento siyamemeta singatoyitoya simemete kodwa ekugcineni likhambi lithini thina ke siyabuka mnguni sithi nangabe ungeke ukhone ukukhuluma ngalendlela yeBuve utawuthini mina kubili simelane lengwadiko mhlambe ngoba siselihleleni labanye bangaba nalo likhambi mina ngikhanzela ikhambi leBuve kungilona khambi ngoba nasitawuqhamuka nje siswati sithi lugotshwa lusemanti ngoba nawutama kulugoba selomile lephuka nyalo simelane kulula ngoba lungakagotshwa lapha lusesemanti utshele ngumntwana wakho akutshele la khaleni akutshele ezikabhoqo na umungathi uthi utawufuna kumthinzitha bakhona batawusukuma bese bamemeta kanti ngiyona ndlela besiyenda thina lesiyatiko futhi namuhla njoba sikhuluma ngiyathi ukuthi bawuqhamuka labanye bathi hawu niyabeva ke thina sina umphumela walokwethu lo phathekako futhi ke impilo uNkulunkulu wayihlela wabona ukuthi mhlawumbe siyohamba sikhohle wabhala wasakubhalwe phansi ukuthi nangomkhomba ndlela na ukhetheke ukuthi wena utawuhambisana na ulawulandzela lomkhomba ndlela kufuna wende lo lokulapha utawubona umphumela wakho nyalo nje mnguni kulamalanga ngiyabona so unakile nawe kumemeta wonke umuntu likhambi likhona yini ungasalibonakali kufuna ukuthi bese mina nawe sesiyasho hayibo nakulala isele khona wena kunene uma ngabe kusho ukuthi kulabatitibalo base khona kuswa ngema equation yes nangabe khona utakhokha la kufanele singakhokhwa la khona ukutawugqumukela naso wehlana lesibalo tawuphuma impendulo lengasiyo ngoma ukhweshise lo ngekho ngihlethi mina la simelane kumlalele ekhaya mina kubile lengunqomako ngoma Buve nekolo thuwetinto angimathi lohlula lando letimpili asitati uthi nasitati ukuthi sibobane wena kunene sibuya phi siyapi phela sithi shiqilele letintro temvelaphi yethu ngoba nangabe sesigijima ngale mgubudla wekuhamba uke wakhuluma Stanley la wabekisa ngendzaba yokuthi ekhaya bekune structure la Buveni lobufake ekhathi ukuthi senihishene ngenhlalo lingahishana kunjalo senihishene nasenihishene nakagijima ayawungena endlini kagogo
nawe sowuyati so ungene enkantolo lo ungeke uthwashade uye khona uqolisa inhlito yakho uyaphothisa inhlito yakho seyiphelile eMaswati angati lenhlanipho beka ithathephi wasuyafika lo mtsalothi insuku utiveta enkosini somhlolo nase eBhayibhelini tindzawo tekukhosela uNkulunkulu bayathi atakhiwe kuthi nangabe kwentekile ngabulala sihlobo sakho mhlambe ngesiphosisi yes ngibalekela lapha ngoba wena vele utawufuna kuphinzisela nase ngifike lapha kuleya ndzawo leya basini city of refuge yes lokho ukukhosela ukuthi angayenti lendvo ngemabomu abeyihlelile uNkulunkulu lendvo neMaswati kasasi lendlu lena ngilasithiteka khona nasiphuma lapha sesikahle sesisulene netindvuma wangena lapho umuntu cha mubusabe soba ngumsindo siphindze lesiswati ke mnguni sithi induku ayiwakhi umuti lokho kusikhombisa ini kusikhombisa lokho ukuthi na utawuba indodza lo tawuphila ngekuphakamisa induku kusho sikona lokungalungi la kuwe soyabitwa manje utoswa ngendlebe yemfana akwentiwa lokho siswati leso laba lesebathi ngeSiswati kuvumelekile umuntu umbavula ngisiphi lesiswati no kukhona phela tindvu bantfu labatakhela tona ngiyawubekisa ngayo incwadi lengcwele ayidwebile nomtsalothi insuku imap umkhomba ndlela usasambe kanjani hayi siphume eceleni sonke isikhathi siphume eceleni ngane na ungafuni ukulalela kunemphumelo wakhona nemphumelo wokulalela ukhona ngiko ke mina ngithi ngiphethe lokubili nase ngakubamba serious lento letimbili nangikhuluma ngokholo livangeli nawulemukele ngekweliciniso lesiguqula simile siyamoyiza umuntu asehlathini abuya ngelela indlela lengiyona yona lephindo letimbili nasitlahlile satubeka eceleni lokuthi ngikubeke konke ngikubekela tawus no nemakhola nebafundisi lobuntu bethu lobuntu besive seMaswati kungako bekwala uhamba endleleni liswati nje lihamba liphakamisa induku hoyi nalihlangana nawe liyayihlisa lenduku lokuyehlisa utshela lo lodibana nayo angilwi ngoba lo mhambo wethu ukhungelwe ekutheneni siphila ngekuthula lomunye nalomunye kungako kunetinto namuhla simelane lo phindze kusivule emehlo thina labanye kusikhanyisele ukuthi hayi man khona lo kungahambi kahle kunetinto siswathi lebe sitenyanyekisa nangumkhuba nje lo mube emangweni lapho noma indodza iyawenda noma ngilomsikati lo wendako ukhanje kunemagama lamagama abenyanyekisa sento lesithite lesenta inhlala kahle iphathamiseke emangweni tijile leto tinto nyalo kungako nje nangabe kwendekile wa mithisa indombatana bekunenhlawulo lenhlawulo beyingomba ukuthi akwendiwa lokho ngiyaloke sesiphinde sifundisa ukuthi noma ngabe ulala njani phela angithi ithi lendvo uyakhuthata manje awubeki ngembaba kuthi hey sekukathela wayeka atidle mahlanga ufuna ukuthini vele nathi utawufundisa nebantwana hey nawuthi ufuna kwekhuta ukuthi hayi sikhathi lesi nileni bayitona sesiphila ku permissive society ayilungi ngoba
thina besathi ukuthi umntwana uyathengwa nyalo senibafundzisa ukuthi wakheka kanjani uthini ke kulomntwana angisiletindo lethi simelane sekuqhamuke lolulwimi noma le mhambo yalamanye amave siniyabayenga ngiqale manga kanti kunalama expressions ngesilumbi ngidele ligama lengafaka letinkhulumo lebeti instila tifaka lokuthite kumuntu ukuthi nakuthiwa kulethwa ukuthi wena yiba neqabanga lokuthite nangabe nje ekhaya ngidawuthi ngasikisi kude wami umntwana lo tabange phandle sethi qhamukile ke letinto niyabahlukubeta niyaba controller benda njani babuke emalungelo nawuthi uphakamisa tandla ke abantu bethu bonakele le lakho ke wena ngumdali shothi ke ngoba phela nangabe konakala la lomunye kuso wena wona la lomunye le lakho ke lenta libekwe eceleni nalo so lobuve ke mnguni nemlalele ekhaya uma bebuta uqiniswa buvuselelwe kunengi lokungaba ngqono simelane kunengi nangabe nje ngoba letinye taletindo latfuke tihluphe khona ngiloko ukuthi kunalaba qhamuke sebahumsha siswati ngendlela lengasiyo kwase kuba lubhelu kuvuka libhelu ukuthi nangenda so ngiyacela teka siswati ngisikhanze mina siyihlonipha indoda sibeke esigabeni simhlonipha umfati simbeke esigabeni ngizengathi ngalenye langa khona lapha awukake uve nje kuthiwe umuntu ukhuluma i-fatherly language but uyeva kuthiwa umuntu ukhuluma i-mother language lokusho ukuthi boba bebede bona lulwimi bede bona enasi akusinkinga kithi lokho ngoba siyathi ukuthi ekugcineni umuntu lo watiko ukuthi bani ngubani wabani vele nguye make ngoma konke vele ukufundiswa nguye make ngoba nalolwimi utalithola la kulumake nale mhambo ukuthi siyini khumbula indzaba yaMosi kwakuthiwe lapha vele bafana kufuna bajikijele emfuleni babulawe ngoba yebayanza labantu laba lokusikati ekungabulawa thatha ke makwa Moses uthi lo mntana muhle kakhulu man masangafa uyabona umuntu lo wahelwa sathi umbeka lapha emfuleni so yatholwa ngandlela latholwa ngayo umntwana wengosi yamthatha ke kuthiwa singakutholela lo ngakukhulisela hayi thathe umkhulisa nakalapha amkhulisa lo mako ukhuhlela letinvo temaHebheru lulwimi imhambo ngokonke inkolelo uyakukhuhlela lapha ngeko asina kamthatha lo wangakhohlwa lo mntwana ukuthi ngingubani mina ngibuyaphi ngeko asina kabona lo uyawekhamba alwane wakubo asingeke phela wakithi lo ngoba wente njani ukhuhlela lokusho sibatali bomake banenzima lenkulu ekukhuliseni ekufundziseni bantwana ukhona wena babe uyamekhamela make ngoma sikhathi esiningi uhlelela kuye noma munyisa lapha uyakhuluma naye uyafunza umntwana siyakuvuma ke simelane ukuthi bangathi bomake phela itolo make bekahleti ekhaya kungibabe lo phumela ngaphandle ke namhla sesiphuma sonke okukanye kuphume maka ngiyavuma mina ukuthi akuhlalwe phasi kukhulunywe kwakhiwa indlela yekubambisana kodwa singalahli lobuve vele ukuthi salahla lobuve sitawufakani vele sikamakhelwane nangabe ansimake uba nesikhathi nemadvosa nawo nawo sathatha likhefu futhi
ahamba yogitsisa la mlaleli sehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa ungabe kutawuba yini ngoba phela mhlawumbe awuphiwanga wena sesitafuna ukuthi bafunze lalabanyalo ukuthi vele luswane liphathwa njani uthi kumbodo wamsimela ngibalo lo shale mfengwane kuthi akubeshi akusumonakalo yini ngoba sina sesiyafunda sibiyela lemva siyakhanza ukuthi lolubhelo lusuka lapha emuva ya intuthuko wabona jeleza intuthuko development kepha ke lokumnanzi sine nawe siyadu sincwaseni kwele ethi buyelani le emahlukene netindlela le nebude ukuthi idolo bekuhanjwa kanjani kwentekani utawuthola kuphila lokusho uNkulunkulu unalo likhambe lokuthi kungaphilwa njani yini ke nasi ke singabuyele emuva yebo intuthuko sela sekunabo internet sekunani kambe ngabe kuthi lokho asishiye lobuswati ngoma phela kulamanye emavi nje labo ngqondo mshini bakhulumisa ngalolwimi lwabo konke kungalolwimi lwabo nasho sifuna ukuthi konke kube ngeSiswati kuze kungalahleki lutho ukhona umlaleli okhona usinaye ufuna kuyilobola impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo hlelo asibe nawe ngwalehlelweni sawubona hello Sive Yelikhaya babembethe siyakwemukela babani ngendima umkhaya wami ngumukela nemfundisi maye kuhle ngosami la kushoko nalavala ngako umfundisi kumthoka kakhulu vele ukuthi imfundo phela nenkolo kube tindlo letinazana kube tindlo letingasishili letingasiguculi kuloko lesingiko kepha nangabe kukuthi siba nato asihambe nato sibe kepha sihamba naloko lesingiko ngoba kumele sathi ukuthi uNkulunkulu usibhekile kwekuthi sibe kuloko lesingiko akuzange kube liphutha kwekuthi uNkulunkulu asidale sibe nje sibe ngemaswati sibe mnyama ngakho kakabheki kokuthi ngoba naku sesifundzile noma sesikholwa kakhulu sobheka ukuthi ngabe sesiba mhlophe sesiba njani kepha kulaba mhlophe asithathe lokho phela lokutasida sihlanganise naloko lesingiko thine sibe sisebenza ngako kepha sibe singiloko lesingiko uma siyawukwenda njalo asiyulahlekelwa ngiloko lesadalelwa kuba ngiko kizini yabo babembethe sikuvile babe uyibeka kanjalo ke babembethe ukuthi asifunze lapha sithathe bese sesiyalumbanisa ukuthi ngabe yini lengaphuma lapha ngicacisa lo umlaleli siyabomela ngwane ehlelweni sawubona Jezini aba mazibu yebo Mandini cha khona Nkosi yami nami ngidumisa lokukhuluma kwaba bemazibu imaneke bonke singazi ukuthi singathi nasikhuluma into letinhle njengalethi kube naloku ukuthi vele kakuqhubeke phela kubonakala nangendlela ukuthi kungadaleka kanjani ukuthi sikwente kube nemfundiso yakho njengoba nje nabo Nkosi solonisho nje lapho ukuthi imimango ke inebantu laba abaholi bayo njengemiphakathi nje ukuthi lamiphakathi asikube nemihlangano nje ukuthi kuvusetelwe lobuve njengaloku nikusho nje ukuthi umuntu nangabe asangene kagogo ungabe usamthinta naso sibaye latekelwa khona awumshaye umuntu nasangene sibaye bese kuba nemsindo nje awuba seke konke lokho ke bonke sibingazi ukuthi ngabe kuyakhulunywa phela kwentelelo ukuthi sadi ngobe kwakhona lami phakathi ukhanje ukuthi kunetindlela ukuthi umuntu kumbe ukufotha inkomo talo omunye tadla kudlawa lomunye lesiswathi sithi ngelilelene yini kani silungu sisibophe angithi ke lokulilelana kwethu kubuntu nekukhombisa ukuthi nawe utawutinakale nibahla takho nibe noniphilelana ngoba nangabe kutaba ngokuthi ingene lenkomo sefuna ukuthi wena umhlawi unazana umbophe lokumbopha naye utawusebenzisa lo sekonakala lobuve ke bonkosi ngiyabonga siyabonga Mandini nawe EBIS Mandini itolo vele natidle mabele akuyi wena uthumela lenye indvodza iyokulilela ngalokonakala ke kwalwemhambo yethu so ubona umuntu achamuka nemasaka awajikjila labaleni
ufuna lo mbila wakhe kanzi naye ufuyile siswathi besimnanzi ngalokho ukuthi kusasa kutaba nguwe nawe utawubheka usibalisela amasaka nase kufuhle leta kakho ngicela kusazomlaleli sabe sesiyaphendula siyakumela ngone hlelweni sawubona sanibona besimela yebo sawubona baba yebo ngingakanda abantu abamanga kumaphongwana yebo nzabanza indzaba lekhulunywa ngibaba Mazibuko ithi kutawuthiwa baba Mazibuko vele sowile ekholweni ngani ngoma le kholo lesekukhona manje akusakuthi asabudingi lobuve bethu sinesemaswati sekudingeka ukuthi singasebenzisa lokho kuhamba ngoba kufike kona kwabasilungu manje ke sekudinga ukuthi sihambe ngalesilungu wathi usebenzisa lesiswati ukuthi wena wenda kanje neswati buve bakho buthi awusevakali uyabona lento lentekako le kubulalana kwebantu bantu babulawe ngalendlela kulawa ngayo uma ngabe kutawuchubeka kunganakwa lempilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo buve le emva vele kutawuchubeka lokugijima kudoyitola emgwaqweni kuthi wesilwa ne-gender based violence silwa ne-gender based violence bekuvele kuliwa nawo nasekuqaleni yini kungaliwa nawo ngalesi swati sakithi kunekuthi ngaliwa ngalesilungu ngoba lesilungu sidimanda imali kanti lesiswati besingadimandi imali asekuqale ukukhuliswa labantwana le emakhaya sikhuliswe kahle sibantwana ngalendlela yokuthi kuhlonishwa kanjani bantu abadala nelive lihlonishwa kanjani ngoba vele ngesihlale kungabi nalokubulalana ngalo ukuthi sekwasebenza imali nami ngidambulala umuntu esigabeni sekuthi hawu ngidliwe phela imali yami bengaka vele sekugcina sekuhamba sekwente kumonakalo le ndaba yena nje ayishicilele ukuthi emaswati bekavele ayadi akubiyelwe emuva eSwatini kungakabiyelwe emuva impela kuyawushintsha nathi inhlangano nato ngeke lizethisile ngiyabonga Nzabanza ibe kanjalo Nzabanza uthi asibuyelene emahlukane letindlela sibude indlela takatsenzeni welasa simelane singakahlali phasi sabiyela lapho alibonakala ilikhambi siyawube nje solo kuyi-try and error stamalo ngeke alibonakali ngoba alikho libhacile noma ngithi sithi ngemafalikiki noma asifuni lokulibona kubebe ngidawuba ngibhala multiple choice ngoba ubeka multiple choice that's all of the above ngoba kulokunye asifuni thine kulokunye asibone ngiko ke singilabanye asithi sodwana elihlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo singilabanye labanyakatisa nako usiyebe kunene asivule nemehlo nako singelela ngemandi endlini asiphakameni sibuyise ludzaka sivale lapho kufuta khona ngoba na utawuyekela likhambo usuke loqabanga ukuthi kulikhambi uyabe ngilokushaya siguqo nje uzobuyele lapha la kufanele lapha kufanele lapha nje singeke sithi hawu na ungakagezi kunjanjani thenga status ufuthe thenga icolon ufuthe thenga perfume oil geza wahlabelela nomnyosi esikhwahlandi wathi kude umuntu wentombi ngaphandle uthathe manje ugezi ungakathatha utawugcina sowunukiswa ngona lokufaka la mtimbeni na ungakabuyisi la manje basic help buve bethu asibugugumetse sitawusitakala impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo umfundisi lamhlayi sibuya nesivalo siyivala la emoyeni sive singaqhubeka sibhumo babenhla basikhulume nenza ba imphakathi sathi ukuthi kuyahlehlwa kuba nesikhathi kuba nemihlangano yonke le dingatekwa leti tindzaba uma umphakathi wakhiwa yini ngilabantu labala
ngoba ngeke nje kube ngumphakathi kude bantu ngicela simlelo selayini sokumela ngona ehlelweni sawubona Njani Vivi? Siphilile mfowethu njani wena? Ngosibeko. Yebo Maziya. Ya ngimvila ngibaba kanzaba lapha ngosami utekayo nalo ukuthi eyitito setagugumedwa imali. Lamaqiniso akasasiwo lengathi aphumele baye noma ngabe umuntu wonile. Nakalale imali lento yakuthi ayibona nje ikhwesha leso sikhathi aphuma. Noma ngabe ubulele omunye kumbe ubulele uyaadresila ngabala noma 10 noma ngabala livelonke. Ngethina laba bobheyili uyabona nje abulale nje ngethuna le mali vele uyabheyila into njengaleto. Kathi ngevelekele inhlonipho beyikhona ngalotho la venda labatali bebabambisana kahle. Bongathi nje noma ngabe ngumfana akho wonile bese na umntali siyamnakuzana soyamvuna ngetindlela ezithide. Beyikahle lempilo kade nje la ubuka compete kule yanyalo la njalo kuzathi into bazibuko lokwethi inhlawulo. Lokuthi vele kwakhona bowakhiwa lokuthi vele info le wrong ungayendi. Ube nale inhlonipho la esimeni sakho ukuthi noma ngabe sowunemndeni wathi usudayedwa indvodza yakusasa ube kumake wakusasa. Hayi lokulo sekwentiwa nyalo lokhu ukuthi vele naku ungena noma ngayini la unale mali. Uyabona lokhu akusasiko lokuhlonipha lento lenjengaleyo. So uyathi udathi nje ungenta noma ngayini uwente noma ngayini uthemba imali yakho ekhikhini. Beka bana bonke ukuthi ukuthi akuhlonishwe ngayithi ingona lithi nje laba yamazibuko. Ngiyabonga Vivi. Siyabonga Masi, siyabonga kakhulu kusibeka ngithola nje bababili lase hayi bese sesiyavalelisa ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo inombolo ngu24061010 siyakumbela ngwane sawubona. Yebo kakhulu uveli nawe mfundisi Masibuko wakha empeleni la amajaha la khuluma laqeda akhuluma iqiniso. Nani futhi lapho nemfundisi Masibuko melane nikhuluma iqiniso ukuthi emalungelo lekangiwona ngilawa emdali lawa lebawakhako manje sekuthi bese sekalahleka lawa lamanye emalungelo umdali lawa dala ukuthi abe khona lekakhulukazi uma ungabukisisa kahle iqiniso bantu labaduna emalungelo bawona womdali onke athathwa bemukwa awusathi lokho ukuthi kahle sesitawe kanjani liqiniso lelikhulunywa lamajaha kanye nani isivelane nemfundisi Masibuko. Ngiyabonga. Amen. Siyabonga babe noma ngakathisho ukuthi ngibabe bani ngicela kuthola kwegcina bese sesiyaluguquda hlelo 24061010 Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sawubona. Siyamsicela Vivi baba. Yebo babe siyakwemukela ngabe sikhuluma nabani? Mina Benjamin phansi yalavumisa izindwendweni. Yithi abantu. Ngosiyami mphaya. Sekulukhuni indaba njengaloku ngiyanathi mina ngicishe nimbayitola nisiko bakuthandi uthe nje makuthiwa athi umuntu uyakhuluma lokuthide kuthi kunani ngilapho kulahleke khona saphinzeke sabe sesithatha lokungafanele sikuthathe imali umbuto wami ke babe Mazibuko ungabe singabuyela kanjani ngoba phela nayi lento lesidukisile angiboni ukuthi sizayilahla imali sendethi ivumelwano kuphi kumbe ngaphandle ngoba sinenga imali sizawubuyela kanjani ke babe Mazibuko ngaleso sisathu leso ngiyabonga. Siyabonga ezindwendweni hayi ngicaba kusiwe lase lamajala siwatholile kwanele kwanamhla Nkosi. Siyabonga simelane sibonge bobabe kushaya bafeta imbono lemihle umuntu ogcina uthi sibuyela njani impendulo ikutona leti impendulo noma lokukhulunywe ngilabanye babo uthi de mandini atikhulunywe letinto lapha emiphakathi sisho njalo mina ke ngase ngiveta kube kubili ngithi ngicabanga ukuthi there's kunana kulokuthiwa i-political will
iyadingeka ipolitical will kulento lesikhuluma ngayo. Uhulumende akusuye lo wendani kodwa uhulumende udlala leligceke bese ikhomba indlela badlale ke labadlalako lagceke kudinga uhulumende ayibone lento naye ayisukumele nakufita futhi ukuthi kungene imali nakathi nje babe enhlabathi kuhanje kukhulunywe lapha emimangweni kudinga bona labo gasolina kufuneka kona lokho kuhamba yayibe khona imali simelane sisebenzise nangasebenzisa lolunye lwimi siyibuse imali kodwa imali ingabusi thina siyisebenzise imali ingasebenzisi thina lokho kutawenda ukuthi netinhlelo letikhona letakhiwako ngidawubekisa ngithi lento eBuve simelane ifanana na emsebentini bathi strategic planning lokwenda ukuthi tonke tinhlelo letendiwako tibuka ukuthi lo mgomo lobekiwe siyawufeza yini lokwenda ke ukuthi ema programs elive esimeni sekuthi siyabenda inlobuve sihamba ngabo inlobuve siyabugcina inlobuve kungabi ngema programs lapha skipper lapha eBuveni kuthi noma ngabe kuhambe abantu bayengeshare baye emihlanganweni baye kuma conventions tiyakhulunya letinto bakwadi ukuthi cha bekunene lokhu kungasilungela thine lokhu ngeke kusilungela ngiyathi sinangisho njalo bathi mfundisi usho ukuthi wena awathi ukuthi umhlaba is become a global village ngicabanga ukuthi ngiawe ngiko ngikhuluma ngaletinto and bese ngikhuthadwa ke ngemave la ngasikhashana kakhulu nathi khona lapha eAfrica la thethele tinto atibuka athi yemajazi siyaniva la mane ma values ethu eBuve akakuvumi lokhu nalokhu ngakho ke akume lokho nakhona lapho singavumelana khona sibambisane khona asivumelane sibambisane kodwa la the buck ends here ovake mlaleli ngalawo asishaya silibeke lapha hlelo lethu lalomuhla Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo lapho besibuka khona indzaba yeBuve neLive siseveni ukuthi Buve bethu abungasilahlekeli bahamba vele abantu babuye ukuthi kamhlahlangene kuthiwe kodwa ngiyakholwa ukuthi bayasinika nethuba lokuthi letinfo sibone ukuthi ke sidingenisa kanjani bayati nabo ukuthi vele sinemasiko sinemihambo sinanani sikufaka kanjani la kutosilungela ngithini domesticate ngesingisi nasesende lokho ke siyakholwa ukuthi ngeke Buve busilahlekele ngivele ngoba simelana nasibongo ngiyawuvela nasevele lidabo inkosi nevumile sibiqhubeka nalohlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo mhla sikuvalele sisele sithi usale kahle. Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo.